Lamsogo haine no kok borok khini tech entertainment YouTube channel o tini haine ni bagi deal tui phegwa Kesify Supercell ni bising tui tini pula sekang seng saiman lane जों without KYC जों without KYC bo bahai जों गखायनाय जों Kesify Supercell ni price नायनाय abon tui plus sekang phunuknai नायदियो जगाओ oja kaisa mobile do tak naidi nongno phunukano जों without KYC bo bahai जों price नायनाय taromde o jagao tak search khen do iPhone 11 phone kata iPhone 11 phone kado katabu nungo ni price hai manya ba tawari iPhone 11 grade D minus moni price ta nang saimanan musung ta do ngin bini photo ka nai paika ba haike nadi e ngay nang off phone na hana musung nai samako ngay tongana was condition hamya ngay Samsung S22 Ultra iPhone 14 Plus phone kata grade B plus ngay min condition ga mo hai ngay nungmono sajak to khang ngay nungano order khaina bagai price rok khai makai jakhamu ati haite nung wansuk to khata ngay tam khani nungo price ni bagai I ko jaga eru sindi singa ngay download started nugui makhana tongore I ko jaga download ni thangana thanga hangai tabu tam khani noro kaisa PDF ba romdi or Google Drive no man thaga Google Drive thanga kanai o jaga upload khari ka do gai ati ekpan jung kaisa Samsung ko sorry kaisa WhatsApp thaga ganorok ani device o obahike no share khari kata do khairi ka khairi man yagulo nungmono naini musung jago kasa click khaidi click khai ka do click khai ka hangai yangke to nukla tongadi tongado Google Drive thanai Google Drive thaga hangka ka iko Google Drive nangai kaisa nongni cannot open file hinjau tangai khajiane bagai tongadi wait khaidi do ang no price phune mobile ni no kisa wait khaidi nong nang tabuk price so sungnai ni no tini gai iPhone sungoro Microsoft ni tongore send code khainai chai tongado Microsoft sung kuma khainai login ma khainai sekang do ang nong ni mobile just nong nai musung nong phone ngai do ang to nong nang just mo kahe trick phone mo kokse kisa wait khaidi nget tabuk khnai de o jaga OneDrive thanai tabuk sung aje file sung hajing naikha obono sung click khainai
ikko omaike excel faini do faigangai o jaga norok nugui manka na iPhone angko 14 plus grade B hingkai min price tongo de PDF o baksa download tungo do hingkai baksa PDF o download wngya price ko price 32,490 abon price tabuk abuk kubuida abo naina bagai tabuk nangna angani KCPI supercell ni jermo koto normal supercell do animo hingkai talkani KYC khaijak by login khainai amono sign out khairinai tongode tabuk ang login khainai do ani asol no haike tabuk hingke sing price nainai norokno ang je samani a price जों हाजों बाल सेंथारा नायो ता मबाइल नायखौ जों iPhone 14 plus ओमफ्राय बहुत नायजाक टिंका खायमले तुबो आंनि प्राइस बेसे जों गामु 32,490 इको ममन नायजाक टिंगा 32,000 मेन ताबो जों नायलायनाय नरक अर्डार खालायदि आंखाय इन्टारेस्ट दङ गांखाय अर्डार या गांखाय लाइभ खाय कुन लाभ करै नरक अर्डार खालायनाय गांखाय सारि जों अर्डार खालायनाय गांखाय फ्री अफ कस्ट नरक बाहायखो नायमानो क्रक्सा ताखुक iPhone 15 बोसोक संगै दंखा ताबो गां मबाइल नायसिनाय iPhone 15 iPhone 15 ग्रेड C प्लस इको नायदि 33,770 देखायसा कक आं जे लाइभ खाय दङ अबनि कैमरा वर्किंग नरक नुगै मानखाना लुज पैनल हाथरकनि सैजाक इंगे कैमरा इतामो अबो पाल्टक जाक बुझिगा कैमरा अननोन genuine yata luka no unknown kana hingkai o je device ni photo जों tak naini thaka hingka bwtui nong naidi o jaga tu hingka iko ja camera te battery thepajak genuine no battery ke new no thepajak ke camera hingka unknown aba haita hingkai awno badi bo 15 tei piece to krei te 15 pro rok tongo 15 plus tongo grade B ni hi ikomo fresh condition display unknown mo display paltok jak ama haita box ganang te kaisa jara student norok laptop nangai tongo laptop bo kom budget ni bisingo mani mano do baka singya de ano je 4,000 ni bisingo go laptop mano iko 4,107 na ta grade D ni phiaba oboni condition bo ma hai nangno phunuguri nai condition ni QC report naidi ओमफ्राय बिनि फटो फुनदुगने नंनो महाय नंग नायदि ओंखाय नायदि नंग नुगि माखना हि लैपटॉप नरक नाहरै मानाय पियाबा तेवा कंडीशन kaham paina muchungi tongo hungangkai norok nang phungnai grade bini paide laptop pro kaham mannai condition norok omoni ka photo krei norok QC report nai ma painai hi oro 6,000 mangalak major scratch on body mane tui laptop ni body wo kabang kuk scratch kabang mannai hinchau haipono abo kaham mannai laptop ni bumung ke Dell Inspiron 3
1000 series 15311 Intel Core i3 11 generation 15.6 inch 8 GB RAM 512 GB SSD grade B obo bujikada hingke laptop jodi order khlaina hingke bini COD charge nangnai 600 ni bisingo 500 taka hingke chwng company no chwng mario jemon nongo tak phudungnai do norok hino COD charge tangi nang COD charge bo tangi nang hingke naidi do tarom di chwng obono tak ngo khainai do order place khainai tak rom di chwng oro rom ni tabo ang ani paran mung sela khaika check out khaika iko naidi busung nang naidi norok COD busung nang hingka hingkai o jaga total o jaga COD cash on delivery khaika hingka hingkai mane anmo uti nukjakmani karon hingka hingkai COD naidi 1417 taka ama hairok nango ta te bad baki hingke nung 17305 taka nainari ama haike nung marnai 1417 taka teus dam ama haita amon bagai laptop paitani hingke belai no dam ungui thango ta ama hai hingke jodi norok nang hingka kai ang nongno prepaid order khlairi mano hingke 6500 taka jadok bo tongo himo ka photo nai nung rimano ta ama hai laptop tongo kwbangma no tongo Apple ni bo tongo ama hai hingkai khoroksa borok swngui tongkha Samsung Galaxy A35 phungni hinchao okay Samsung Galaxy A35 toro tongnai gana do mo bulk hingka photo nugo baksa no WhatsApp ti rogo mane uti single mobile phone hingka dara photo kwri dia hinchungo hingke utui bulk ni hingka photo tongo single ni hingke photo phunugui maya jemon oro S23 tongo grade C- ni ke boni photo oro nukjakliya hingke tong S22 tongo grade B- ni hikom hai condition iko nungo bono hari mano hingke S35 engko Samsung Galaxy A35 tulutung nai rok ni bagui nai tonga Samsung Galaxy A35 moka single do naidi norok oro nugi mankhana Samsung Galaxy A35 C- tongo 8940 C+ tongo 10152 tesa C+ tongo 10930 iko jotoi koita piece tongo 1 2 3 4ta piece tongo hingkai mokai 34 mokai 35 hingke tabungmo C+ phunukgano C- rok tana hadi bini condition bo hai ang je device norok nahadi hingke a device kaham mannai o device nahari mano o device nahardi bini cost phainai 10152 taka bujikada ama hai 17 le kwrui 17 ke kwrui hingke grade E bo nahamano do norok A34 tongo grade C+ 6610 taka bini COD phainai 400 taka moha copy screen ama haita iPhone 17 o jagao borok launch khaiyako mane ustogo kwrui nok nainari 12 tongo 14 tongo 13 tongo 11 tongo 15 Pro tongo grade A ni 67050 ki sirput naidi joto kaham mannai battery 85% theke 100% mannai joto genuine bujikada ama hai Samsung S25 thachingo nang phunugirika video no kisa post khainai ni bwskango thangai ang KCPI Supercell ni apps phunuka bobo haike no price nanai free of cost abo phunugirika mo website ni bumung kha KCPI Supercell obo KCPI ya
omo hingke kesify super cell amo haita omo second hand mobile paljagui tongo amo haita bakhas ana sungo daramo tamo original mane katal da second mane bui tuijak phone amno hino second hand phone inko Samsung Galaxy S25 এবারে রিফরবিশ 5G 12GB 512GB ইকো বুসুক দাম বিনি 50,840 টাকা বক্স জাত বটঙ্গো হিঙ্গে বিনি কিউসি রিপোর্ট নাইদি ও ডিভাইস ni ihi গ্লাস প্যানেল ড্যামেজ নাই ক্যামেরা গ্লাস ও পাল্টক জাক মাননাই হিঙ্গে টেক হাতঙ্গো S24 tongo ihi Samsung Galaxy S24 5G হিঙ্গাই 8GB RAM 256GB ROM 33,690 টাকা COD tongnai jagao 700 iko mo device pura pure new ketala haino nang mani mano obona hari mano bijikada geneng nugui makana S25 ni dam busuk soli tong grade B minus ni botongo ama hai gai tabuk ani mote nongno phuno gana bobo device narok nahaka hangkai narok box jat manai obo khai refurbish obo hangkai narok box manai jemon iPhone 12 o jagao 18,781 টাকা obo blue tongo black tongo mo 180 din return policy tongo phiaba ang je nongni bulk section single ni mobile phone ko abo 2 din bara return policy return mane hamyorok phaiga hangkai kifilnani bagai time 2 din bara riya oboni hingka kai 180 din tongo hingka o device na haka hangkai nang tam tam mani man iko 6 month warranty tongnai 32 quality check tongnai phone pro box manai ti compatible charger mannai original yata tubo charger mannai hingkai tekrok takuk saka IQ 15 toro tong IQ 15 te kaisa ang je pro community tebo nongno advertise sang riwo apru norok nayui nahana hanggang logi ang je pro riwo apruo norok ang mai krungdi amti hingke device no marak nai hingke abo lai jodi na thaka hingka kai 2 din rok ni ulo a device out of stock ngai thango gai nung je sanmane IQ 15 lek krei IQ 9 dok tongo IQ 9Z dok tongo 6Z rok tongo Z6 Pro rok tongo New Pro rok tongo hi IQ New Pro ama hai rok tongo ta nana hingke obrok bona hari mano hingkai kom dam ni nai toka hingkai kaisi supercell karei tei kuno website nung tei rutugi mangalak kaham no device phai tongo ang je tabuk video sanamai tongmani oboba ang kaisi supercell no naharo nong live proof phunuk ribano iko ang device iko obo device naharo ang o device Samsung Galaxy M35 Grade C Plus no naharo iko obo naharo ang go ni 35 monora haro bijikada hingke te kaisa o jagao ihi 15 Pro buina harmani grade B ni teha tongo o jagao mo latest phunuk tongo do obo 65,840 moni video ro ang rena mane video phaijak se do ang riragya griragya hinjago dina time krei am haingi tongkha superb condition ni amkha box soho bo makha mo deliver wngkha mokhai prepaid khayo ega mokhai ang laptop rena naimani hingkai 11 generation rang kulugriya hinai ang mono go khaikya cancel khaikya hingite khoroksa takuk rijak tongo iPhone 10 tekaisa grade C plus ni no grade B plus ni no Samsung Galaxy A54 8GB to 256GB obo rijak tongo amoni video daktino phainai channel nai tongdi Apple iPad naigra di dara Apple iPad khai kwrui Apple iPad kwrui abo naini thaka hingkai iPad khai kwrui do hi laptop rok khai tongo angono laptop khai phunugui mano grade B ni do iko Apple
Apple MacBook Air 2023 e M2 15.6 GB min QC no phunu grinai jotono kaham kisa spot kisa scratch faimano ama haita obon dam kha 48,815 টাকা 8 GB 256 GB ngay tebo tong laptop 16,000 kha Lenovo hi mo device na kaham grade bini nogna hana mujunga hangkai nahari mano MacBook naidi ko Apple MacBook Pro 2019 muna hari mano iko battery missing battery nang nijima painai charger bo nang nijima painai omokhai 11,000 botong hi SP ni 8 GB te 1 TB SSD SDDC SSD ya 11,488 obo Ryzen 3 SP 15.6 kai tebo tong device to ika Apple MacBook Pro 2024 1,18,654 o device kai ojo to grade bini do grade bini na hadi na rong na hana kai grade chini bo tongo grade chini bo ko tongo 5,000 rok tongo 5,600 rok tongo odi sirong ni ke borok goriu photo riu photo nai dibo bahai condition mo hai man nai norok tawa ang no MacBook Pro ni bo phone goi ribo na Apple ni bo obai kan photo rujak tongo hi 2019 ni je photo norok phunu mani haino norok man nai বুঝি গেটা ইক যে একদম কন্ডিশন নাই দি পুরা ফ্রেশ ইক কোনো ক্রিজাক করে গবিনি কিউসি নাই দি কিউসি দুগদা ও ডিভাইস না হারি মানো ओमफ्राय 2020 नि दङ M1 QC सोखांनाय दि ओमफ्राय बिनि फट' नायदि इक मखाय उकलक ताइहि लुगि मखना नर ओमफ्राय इक गे अरुण बेटारि हेल्प बोसोरक दं तो नुइ मानो इक बेटारि नर्मेल गुड 486 साइकेल ओ जागा टाच बार टेस्ट हामि टाच किसा अंगिया हनि साउटा नक नुइ मन खाना ताबो बाक्साना सुंगु 4,000 3,000 मोबाइल दं हिंसुंगु Yung OnePlus tong na punugan do. OnePlus. Ikot 3,000, 4,000 mobile tong hi. Great Plus hi. 5G ngla. OnePlus Nord tong 12 GB pa 296 GB. Pia ba o mobile ni condition bu bahai. Screen copying nai, glass panel damage nai. Swijak si tongo. Gam tirungan nang nahanai. Ik OnePlus 7 Great ini o ini nah ka hangkai norok return khai manglak jakun mobile o faulty damage paike piaba tako kroksa nah ka do kuno phaiya amma hairo kaham na phayo gai OnePlus 12 bok tongo OnePlus 6 tongo 3 tongo atai soroken mobile manai tongo omakai single mobile OnePlus 7 Pro rok tongi hi mo QC report grai
grade ini bela mobile condition of hayang nai mahita 12 arok tong hi OnePlus obne he QC report tong QC o jete mobile switch on ama jatno na hadi ikko mobile na har manuta jikada Samsung A54 Galaxy A54 norong order na hangka rimano norong ni icha order na hangka dakti order khaladi yang je tabung mobile phone tangmon bising norong chajake norok screenshot puinar di mobile nahar mando sudu back panel simikisa hamya te joto kaham A54 hangkai grade B minus tongo 2017 hingga aran bising noro warranty card na hadi iko warranty card hingkai 8771 টাকা sei 6 month warranty box ganang na hangkai 10417 টাকা 6 month warranty oba hai mobile no na hadi hinang nong no sao bujikeda omako box o mannai hingkai A54 grade D bo tongo hi 256 mokhai display change khaijak bujikeda nungna hana hingkai takhuk ikmo na hadi 10076 টাকা jatno na hadi hingkai oro te to tei aboni bare te to kaham nugya iko F56 tongo mokate o kaham device grade B ni mokhai mabon chalite o kaham box jatna hana hingkai 24700 new condition new hai mannai mo mobile pura A55 naila hancho A55 A55 iko 13632 টাকা 55 grade C plus ni min condition hingkai nahar mano mo obona hari mano ang je device nahar mani system muti haino grade C plus ni ang nahar mani grade no kalai obo ang je tabuk live khai tong a mobile baino Samsung M35 bai mokhai 13632 টাকা asung damya bole na gena hari mano ani mo 8200 টাকা kalaika hinggai oro warranty jatna hana hinggai ko super condition 18002 টাকা moko super condition do pura new condition mannai mokhai o navy color warranty ganang 6 month warranty tam mannai o jaga seijak tongo box manai 32 quality check 6 month warranty 180 days return table obuna hardi na hana hingkai gerang jodi asuk budget kom hingkai mo 13632 টাকা na hadi COD soho thangklaini 13932 টাকা COD অঙ্ক ও COD সহ COD 400 টাকা হংকাই 14032 টাকা thangklaina hingkai kebo power bank nangka hingkai power bank bo tongo jaga ihi 1310 টাকা hingkai oro airport bo tongo hi 870 টাকা bot ni ihi jara gaming rok ni bagui hingke headphone obotui rok tongo buduk jan bo tongo hi hingkai amo hai rok ta jodi order na hingkai 7628035892 o angmai kwrwng di iko A54 Samsung gamo bulk do bulk ko kaisa phone gano bulk ko hingke photo tongo single hingke photo kwrwi abo kaisa muchungna rwri norok Redmi 9A agini model kwcham grade B offer tongo hi ekdom hi sticker se khukjak oi ko mobile jara budget kom hingkai sudu video rok naina bagui simi hingka hingkai call rok khaina bagui hingke o mobile chawta।
ग्रेड बि नि 3,390 टाका जों बयनिखाय खायाद' जों चिनि वेबसाइट नि सिबिनो मबाइल जों फालो केन्द्र दिनो आनो बिसिङाव फालना हंगाखाय नरक पाराने आमचेनि बर'बे कन्टाक्ट खाय जों बयनि मानैखाय जों फालिमैया मखा S23 दो गा आरन बिसिं मबाइलाव हंगाय तो फालिमनो इक S23 आंहा S23 सो बिसि जाजागौ इक कायसे इमां तंमानि पाइना मुसुंमानि इक अब डिवाइस आं डिवाइस नि बागै अनेक भिडिअ रिव्यू रग नायखा बाजेट कम नि बागै पाइमान जाया तांबो दामले बिनि 23,910 अब S23 हामजाक नाय रग एकदम डिवाइस न्यू आहे नाय रग Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra single go balka takus ke 16 tongo nonang S23 Ultra khai tongo do iko ekdom fresh condition Samsung Galaxy S23 ka tongo do 24 krui 24 angano single thangai punungnai obo sudu display copy naharmano S22 tongo S21 tongo S23 tongo Grade B ni tongo onga han phajing punu kable tabuk single thangai punungnai moka photo sarado photo koroi mokai QC report naidita S24 Ultra iko tongo 27,830 condition naidibini condition no jaga boro hamiyangkai glass panel damage phaimano do abasuk kubuya grade A na hadi grade A kai chawoi hi iko pura new condition mannai omakai S24 ya hamjaknai takhuk nungobona harimano bo ungse sanbelai S Ultra sano S24 Ultra se sano Ultra tawari nai tong ni norok ang kaisa kaisa thangoi hi S22 rok tongo S25 rok tongo koroi habo dekro taka koikha S20 Ultra S20 Ultra iko Grade E tongo 12 GB mun QC kroi do mun return bo koroi 6,350 ओमफ्राय गाहाम जानायनि थाखाय ग्रेड D QC दङ मखाय सुदु डिसप्ले चेन्ज अब S20 Ultra 5G ओमफ्राय ग्रेड D माइनास उनि कन्डिसन तेव हामिया असक हामिया ता A55 no hajing purma hai ma tong hablai ika A55 13,632 টাকা না না গাই आं मै गोरोंदि ओंगे जेफ्रु फुनुगै दङ आफ्रु गोरों माखान रक्ट गाहाम खाना रगरि तन्ना हंगांगाय आवरा बुस्तक ngै थाङो गावनो बगै जेफ्रु दङ आं फन फुनुगै दङ
live paimani yaglaba live khlaimani bising norok order na bagai chaitok di hingga norok ni je device hamjakman norok maraknai ulo order na ni khati toni hingga manya iPhone 12 iPhone 12 grade B- ni tongo kaisa bini condition bo bahai ko sudu battery unknown o device nang na hari mano khorokha takhuk 11 nahar ma haing naimo grade B- ni sudu battery simi change battery change be kunung ya iPhone 12 hamjanai takhuk hinggai dam kom nani ni budget kom hingkai mo nahardi hinggai amoni bisingo tebo kaham na nangai grade A ni nahadi ikko white color ni sudu camera simi change obo camera change phanamo new genuine thepajak 18,950 টাকা tebo tongo 18,750 grade A ni nongno hiniwala rok hingkai change rok nongno saglak nongno phalrui momo hoise pia anro paini paigangka anga nongno sairio bo manio tam thepajak bo manio tam change olokhai pai mania gulo nongno thokai phali kai to chini no mung hamiyango hayadiba khana order khaina hingkai nung on device no mamar ya saimia nung tini no order khaina bagai chaito ka hingkai tabuk nang order khairi mano nungani whatsapp kwrwngni 7628035892 hingkai nung khana order khaina hini takai kubun device manna device tongo mane jung je tabuk nungmani o device kai tongo lakta out of stock ngai thanai 12 Pro Max rok tongo hi 23,050 টাকা nung bora suk dam kalai manba kesi bai super sales besi nung dam kalai mannai back panel ok kisa scratch dam khai hinggai iPhone 13 bo tongo iPhone 16 hamjaknai rokni bagai iPhone 16 bo tongo hi 44,710 টাকা hi grade B- ni tongo iPhone 16 bini Q sinai sudu display simi change naidi norok ikko tam color hingamo teal color hingmani 16 latest model mo mokhai gota Apple Intelligence ganang o jaga nong nugi makhana battery change khaijaka back glass bo change khaijaka display bo change khaijaka aba haita nana kanarok nahari mano haipon asuk joto change khaijak rok hingkai tam haita joto phone tamo thaske phaya ungko ungkhana aniyango net chuluni bagui ungkhana nongayango nukka hamkai nugui maya rok tongna 16 plus tongo 54,460 টাকা mo device pura new condition grade B hi pura naidi ko pura blue color ni kuno change kwrwi oble kuno change kwrwi o device nile kuno change kwrwi norok o serial no copy khlaiwi model number no nainai mano screenshot bui 18.7.1 o update khaijak o mobile ang je chiko 256GB tei 238GB free tongko hinchau iko misikata bini battery health busuk mano abo nong nang sairibana battery health hingke bini 85% manana iko bujika pura new condition jara 16 hamjaknai nona saikhanai wana kaisa bai super selo COD tei prepaid ungo amtui EMI eba amtui exchange rok kuno ungya abo kaisa mujurna ngati 1164GB 11,540 টাকা iko battery unknown dam kalai ni bisingo nahana hingkai jara
iPhone hamjak nairok norok nahari manoi hi sudu battery simi paltok jak iko battery unknown mannai box o mannai bujikada battery unknown mane battery change khaijakta obona hana hingkai nok daki dakti korang ditini no 11 hamjak nairok 64 GB iPhone 14 28,720 টাকা মানে iPhone hingangkai oro bial krui sudu camera simi change camera change pun genuine sepajak iko nok sijak nukhana genuine hinui sijak bujikada okay tako kroksa khana text khainani chao okay khaidi ani WhatsApp o 13 nongno phunungnai ko 24,520 টাকা Grade B plus ni sudu battery simi unknown obo ikko white color ni iPhone battery genuine thebajak oro restart and finish ore kangke namo tei unknown message te phailia box bo tongai logio mahita khaklayo norok device rok nugui khaksang khana henei tekha tongo 128 GB ni iPhone 11 ikko battery unknown omo black color ni mokhai Grade B ni norok kiri ka hangkai askalani nahayawoi refurbish nahadi omo hangkai oroni phone joni nahaka hangkai norok box mannai charger mannai warranty bo mannai jemon XR tongai hi 13,784 টাকা white color ni hi bujikada phone pro box mannai Redmi rok tongo Oppo rok tongo Samsung Galaxy A55 tongo Samsung Galaxy S73 rok tongo yang tei nahari tanarok refurbish Redmi 12 tongo hi 7,517 টাকা warranty jat paithakabo out of stock taka Poco tongo M2 Pro hi blue color ni yang tin hadi norok box te charger nangi tonga hangkai Redmi Note 10s rok tongo Redmi Note 12 Pro tongo hi mokhai warranty jat single mobile bulk mobile hangkai warranty krei bujikada norok kaisa mujona rabo Poco X5 Pro rok tongo hi jara gaming hamjaknai rok 11,740 টাকা aro COD te tongnai no te OnePlus Nord C4 5G obon dam 13,632 টাকা Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 Pro tongo do iko Redmi Note 12 5G ko 8,255 good condition mannai nang box soho charger soho mannai bujikada takuk nang nahana muchungke nahadi obo nin bagai deal nahana hangke tabuk phano nang nahari mano khana to tongno kwrui out of stock nang thana kon saimia kechi bai supercell bahai nahana hangkai tabuk no angbai kwrungdi WhatsApp bai 8,255 টাকা COD aro 300 টাকা hangkai 8,655 টাকা thangnai oboni dam Vivo V60 5G Vivo V60 5G ampai to kwrui single o
single ma naino bini abo mobile Vivo V60 5G Vivo TX 5G tongo Grade B ni condition naidi gai u warranty jar gai condition baksa hino bini kiusu phumde aboni kiusu kirui aboni super good fair amti condition ni naise ma painai Vivo ni Vivo नाइडी Vivo देखो Vivo का मोबाइल कौन सा लेना है Vivo T13 Pro 5G 14,000 iPhone 13 नाइडी हिंसाओ ओके नाया ना iPhone 13 नाया ना सिंगल सकंग नाया ना Grade A tongo do Grade A नहीं price नाइडी Grade D वो tongo Grade B plus tongo नंबो बुसुक दामनि ना हानाय Grade C ni हिंगाय 19,140 टाका मिनि QC बा बाबा हाई फुनुगानो बेटारि सार्भिस माननाय डिसप्ले चेंज माननाय काहा मॉडल हाना हंगांगाय आं फुनुग्रिबन ननो इको मना हादे Grade A 26,600 टाका COD फाइनाय 600 टाका मानोना 27,200 इको कोनो चेंज करै मिनि QC नायदि इको मननां नां सावदो कमो मांगा सकता थांदै हामयां थाका हंगांगाय नों ताम खायनाय अमन bagay nahaka hangay Grade A rong no nahadi iPhone nahay to ka hangay ta iPhone 13 hoyang ti palgo phunugano Grade B ni 23,820 টাকা battery unknown battery simi change khaijak mini condition battery unknown blue color ni Grade B iko 26,130 টাকা টাকাইsa 13 obo battery unknown abon sulai a thajing no phunugmani single mobile aru na hade ar kun obo khai change tong যেমন দি tam chana tabok mobile phone dokni pon sidi business bungo ikko nui mon khana mini condition white color ni ikko mo haingnai camera simi paltok jago bokhai 25,270 টাকা paltok jaya na hana hingga kaino norok kuna hadi warranty gonang jan na hadi warranty gonang jan nang naina da warranty gonang jan iPhone 13 nang no phunu gui bane Apple iPhone 13 warranty gonang jan iko super condition na hadi 28,890 টাকা omho warranty gonang jan green tongo red tongo pink tongo bujikada good condition mo tongo good condition ga 27,450 টাকা blue te green tongo moha box manai charger mannai warranty bo mannai 6 mas tei 180 din bini return policy ko omo hai device norok na hadi iPhone 13 nangai tongo hingga kai Amatya gai tinin baga sungno norok tomung no mobile langka hingga kai ang automatic nani WhatsApp ang reply riwa kemne reply riya ang yakho ang norok nangka hangkai kereng diang bai bui kabang mano order khlai naharai tongo iko nog nugi mangkhana bui na hanjak mangno iko kabangma device ang deliver khai khatir prawo taboso jarati 20 ta rok ongko deliver wngkha khuna tei kainui order gunang tong hoi ko tei kainui mo gaphaidi norok join khaidi nok nangjak hangka mobile laptop bo mano ang nongno sakang thajungo phunuka laptop tisal paithak laptop phunu kalangano iko laptop ko mano tongo
grade B tongo grade D tongo hi apple ni bo tongo grade B ni tongo hi kabang mano model 60,000 jat bo tongo hi Dell 6th generation bini QC nano phone rinai iko homa haita nana kai yang me kerengdi 15.6 inch bini return policy bo bahai or tongo return policy 2 din মোট 60,943 টাকা বুঝি kada QC nai di tam tong bini keyboard bo working fine jotono fine ओमफ्राय charger manglak webcam jotono mannai fingerprint sensor not available hinchao 15,000 tongo Asus ni hi ओमफ्राय 18,000 Dell ni tongo Lenovo tongo 16,000 ni obona hadei nana hingkai jotono task bar not applicable ado joton sijak tongo aro gasukno jotno hor kaham good night joto pheran chungo jotno hor kaham khana malai pinai teisa norok bai norok khana jodi order khlaina hingkai ani whatsapp pai kwrwngni 7628035892 tei channel kotal phaika subscribe khlaidi tei video no mansak norokni pheran chungthani share khlaidi kono kwrwina kwrwi kono warnan kwrwi device defect phaibo return ungo ambai QC o je swijak a QC o je swijak ni motono nung device mannai jemon aro iPhone 15 Pro o jaga QC o tam tong kono kwrwi kisa minor scratch tongo gabo kisa scratch phaimai nung kono aboni tamjani return kwrwi tongmung na jaga mobile date phaika afur kaise nini return nai abo kaisa muitu narakti asukno hambai।